Angu buhanggu, dangu rikimata bahaya tinda, bata patua mengarangi angu rukuna na pemeringu iti la kanal YouTube YKB GKI TV. Bande di tadi haya na pulung na miri, malawa kata kerai pendulangu lai miri li la hamayang da. Malau data hamayang. Domiri ala ama mambiha manyola, namu arukama letu malangumu. Kana duha matuna beri ruha mamadau na marinjung rumba muru. Dangu wai kahingiru. Tuna numbu nahu nyuma ba marinjung ula pating rongu ya na pulu piaka na li panaungumu. Warung gama na ngahu matuamu. Kahani manu la ieti la kanande nguma la rehi na iana. La tamu na miri mai miri hokeritu mamonong kau. Amingu. Agung buhanggu na pulung na padihanda la rehiana weling ulang buku wasiatu na pingina rimangu kana manjaku na luri nama patutungu. Kawunga Timotiu la kawudu patu la mata nomu lupa la mata kumbul nomuna. Napa ndamang wiki la ngiera talu. Hawutu alinguna taka napa ndamang wiki la ngiera pangahu. Na lingu halala hangia. Nadu baningu randingu na nduma na naluri la rehi nahu dangu la rehi nama-namunya. Na kawunga Timotiu la kawudu patu la mata waluna. Angumbu hanggula tamu na imirio keritu. Nimbihu banjaru tantara la bunda bana nimbihu negara. Kawara ningu ma ajaruha kapeku da dungu da dangu kada kapingatu na pawai da ya pakai pada pangiat itangu pada ajaruha da tolu da kapeku kaparu da. Takapadai nguningu bia la papanjilungu na makawandi kanadu napa na tau ba mamatua ya dangu ba mambulungu ya la papanitulu. Turumbeni dangu patutungu. Angu buhanggu latamu na imirio karitu. Bunda bana nanuna. Padai ngu mabadi batarimangu kapieku hayanda lunda la pemanjaku. Na tolu kana kaparu yakanda turumbeni madulapa patutunya nama tubangu dangu nama yahangu. Yaduya hita hunggu ya napa hanggamaru wangu bata palaku ya na waingiaranda. Angu buhanggu latamu na imirio karitu. La kali baru kabungguru epihu dapat banjaru wanya dangu pakanikadanya na kariuku nama aanga. Da pangyarang aanga dama janingu lingu da dama paruhaya da la kali baru epihu. Angu buhanggu latamu na imirio karitu. Nakanandingu nama kaptungunu yadu ya nama pakatiu ya na kabungguru epihu. Langita parama na Timotiu ya batunanu Timotiu. Hikaraya la parama pambanga tungu la paajaru ya la patutunya na lumungu na malangataka. Dan ia biaya kan dapat ihi linya na ajaru nduma tolu taka na lurin nduma na ngahu yaya nama pahayanda luta. Hitaka paruanya na nduma tolu na menjadi papaluhawanya na buhangunda ia ayah na pakabung. Angu buhanggu latamu na imirio karitu. Ya katawanya na kaparu tolu na nyuta na tamaka. Kanadu baning hupudirana. Halat ya katakanan di pahamunya ya hinamanja kuhamun duma nandia wahamangu nama torungu ya pakai kaninda lamalai malijang. Takatapinya na pawainda padaingu torungu na mangalangu pakaparuta hina mandungu na monungunda nyuta ya batunanu. Ambu maruam badunya na waingia randa nyuta. Kapieku
rimandanya naluri manjakuna, bata patutunya naluri harani. Amin. Malentah mayang, domiri Allah meninggal awang mayangga. Matawan na pulong na perongo ma, bananjak di epi gilungula andala ngarangia ma haulodo. Warung gama iti dihakananding, hima paweli etimu la palaku ya, na pulungmu la lurima. La tamu na miri may miriho karitu, makaray kau domiri Allah ama meninggal awang mayangga. Amin. Ang umbuhang gula tamu na imiriho karitu, hupuna la iya na pulong na padihanda la rehi na iyana. Ambu maruambadu la like, subscribe, dango matawa. Bata pangalannya na padihanda la rehi na iyana, la ang umbuhanda bunda badaka. Na tau na mapawai lai miri, dango na marinjungu. La patanda ya imiri yaw karitu. Kanadu, nyuta, bata marangga pandulangu la dalu bata buat baru ya na pulu na imiri. Dango ang umbuhanda laye kabe. Matawa kana papurunda way mangulungu way maringu. Wilingu lai miri yehu karitu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.